obedece non a posta en marcha, porque isto xa sabedes que se puxo no mes de diciembre do ano pasado, senón por fazer unha visita xa cando a escola infantil Vamos a seguir apostando en consecuencia por esa política, pola política de eficiencia e pola política da solvencia. E a eficiencia no gasto público e a solvencia das contas públicas nos permiten avanzar a pesar das dificultades, incrementando a carteira de servicios públicos na comunidade autónoma. No ámbito das escolas infantís, como lles decía, estamos intentando facer esforzos palpables e esforzos superiores aos que facíamos en época de benestar. E en época de crise económica, na anterior legislatura pusemos a disposición das familias galegas 3.000 novas prazas públicas de escolas infantís, e nesta legislatura que acaba de comenzar vamos a poñer a disposición outras 3.500 novas prazas públicas a disposición das familias galegas.